Bonsoir, bonsoir peuple congolais. Ni mie Zobrata. Ni kuna regret sana zaidi koro yangu. We maire de la ville we. Mina sema hivi. Matako yako ya kununka bishakata. Matako ya mama yako ya kununka bishakata. Matako ya baba yako ya kununka bishakata. Mavi yako we mwenyewe. Nsula ya bujito. Matako yako imbwa. Ngaravle bona fansha ba congolais sasa. Ba congolais beko nekala mu pays yabo. Banakwasa vile ba esclave. Banakwasa vile bana mu pays yabo. Maire de la ville, matako yako ya kununka bishakata. Matako ya mama yako ya kununka bishakata. Matako ya babako ya kununka bishakata. Imbwa. Nsula ya bujito we yimbwa weye. Auna ta maire de la ville we. Woko père de la ville. Uku kibaya sana na zaidi kiwe. Unatuma ba vagabond. Banje kwa rete ba congolais vile. Ngaria ule dada vile konaria. Peuple congolais. Atamu nasiboka se Zobrata na chambula naka. Mona tamu ebenyeo. Mone mwebenye. Mufate video yo hili. Iko hivi. Pole pole tosha mkono. Tosha mkono ku. Iko hivi. Mama. Pourquoi ukipanda moto mufi? Ah, kuyase dimanche na mama. C'est pourquoi on tafuta tukogompre na hii makuta unao mkono. Na tukogompre juu ya nini? Utuambie pourquoi on tafuta tukogompre. Pardon, mshinifanyie kwa hivi bandu kwangu. Tushikufanye nini? Mshinipiblie kwa s'il vous plaît. Non, tant que publier ni juu ya kusema tupeleke rapport kwa madame le maire. Mimi kunaenda njoo kumisa. Mimi sikuyasema leo dimanche biko nafungana. Angaria wabote washa kubamba, angaria mamoto yote. Angaria mamoto yote washa kubamba huko. Angaria mamoto yote washa kubamba. Ni yetu ou bien ni selon règlement madame le maire. Iko hivi. Iko mala kwanja na ya mwisho. Na kilia tu kuna bamba. Na motari tu kuna bamba. Hapa wote wanaona ba motari hapa kwa pabeko mukasho. Mimi kwa mshagwe sema unabamba mais dimanche, je pensais que pourquoi exception à pourquoi ça ça